Hello, Bob Song Lam Soko Hai no Hai Jotono Tiprasek Exam Helping YouTube channel lo. So tinini video ni topic ka BA first semester history pass subject ni suggestion rijang nai hinke jara first semester ro rungsrung tongnai rok eba pore wi tongnai rok norok ni tamung no history subject general no tui norok pore wi tongkha hinke norok a video no puilani simi paithak joro nai di tei nong dolok ba aba haino subject tongka share khai ribedi hinke kokhe aba hachi video no to ang asik explain khalia unit to thaja ke eba thani ro kang question rijang ritanga no hingke te unit to khub question rijaka saita aba ha rijaka hingke aboni bisingo ang sawi rijangnai bo pori jangnai puila bo pornai bini pore bo pornai aba hairok sarinai hingke te kwbang khub borok no video ridi aba hai ridi hinai whatsapp text khayo comment khayo hingke sunna kardi tamni kai ani mobile charge kre belai no current rok bo disturb koi duna ani phone switch off ha haise switch off ni hinmano tamni hingke ang 20% basi ang 2 day tongkha mungsafan khaya khai hingke tini current faika ang loge charge khaika 1 hours full ngkha tong li ya haipan ang video edit khana nang mo bagai kisasa dati no tikle masikata hingke to abuta sakok sana thangleya hindi tini topic na lesion hingke na debab song abono tini topic unit 1 hingke unit 1 ni puila number 1 ngkha sokrana debab song noro oro puila poridi o jaga bo tongo a number question no discuss the socio-economic contribution before the accession of Birchandra Manikya hingke abno noro kaham kapor de Birchandra Manikya ne jasapan faikanga Birchandra Manikya ne noro jeporo abno chirado noro abo sima bone noro 5 eba 6 jesa ke pan mani thanai hingke tomo noro jepor man 5 rokni noro share rok noro ni baga belai no bol te noro ni marks kanani belai kheno tam sanai noro ni mark kaya ngi thanai ta tamoni hingka ke norok obo phaya hini norok suyar ho hingka kai norok ni marks bahke kanai ba abon bage marks kaya ngi norok ni bag phai ta tei kaisa kok ang norok no sana musungo kwbang kuk borok no je BA eba college poriwi tongnai rok tamkhai internal exam no kebo important ria hingke ba absong norok internal exam no kisa important ri pori di norok 20 ni bising 20 eba 18 rok tlang makhang kai norok final exam bo 18 ni jaga bo norok 20 eba 15 sorry 25 hingke kano norok pass ongui thanguta norok tomung no 20 ni jaga bo 15 18 abo herok man khangke norok ayengo tai 18 ni bisingo norok 10 mark thainei eba 2 mark 5 ta sima bane norok pass ongani chance tongta hingke tinini o topic ngkha obono unit 1 ni puila por din norok Birchandra Manikya ne second no toni di revolt 1857 mane kai sipahi bidroh tripura o je Ishan Chandra Manikya ni amalo je bidroh ungmani abono tui hingke tai kaisa o c number ni tongo cookie distribution sorry abono cookie by Jamatia revolt abo belai khano important question abo bo tamung o jaga o revolt phaya hingke o jaga o cookie tei Jamatia revolt phai mano hingke tamung no o jaga o revolt phai rekha abo phai mano ta hingke abon bagano a by b no pori di tei c d no pori mangkha pori di hingke tabuk na di unit 2 hingke bab sangnarok o jaga bo hain hai puila pori pidi a number ni question a number ni question ang kisa reading rinai no eba reading riwano discuss the causes and result of the young uprising of 1942 in Tripura hingke bab sangnarok amno khub kaham kai pori di kha khayo amo phaya no hanai tei bin pore pori di b number ni question ka Rabindranath Tagore and the princely state of Tripura hingke te kastango amo hingke Rabindranath Tagore Tripura visit khamendo aborok no tui por dikisa hebin pore c number tongo abo hingke Bengali language and literature amno bikisa norok follow khai pordi te d number bo porwi makha hangka kai porirwi thangdi hingke to asuk to question bangya agini shukno unit to chaita khe jakha kaboni bising norok duita khe pornani chesta khaijata a by b khai hingke tomung norok c number bo porwi thangma hangkai belai no kaham ta hingke tabuk nai dia unit 3 hingke bab song norok unit 3 nugui mankhana oro bahain hai saita question hingke baki thangnai rogo tang unit to duita khai no ready kha hingke tamni hingke obo hingke kisa syllabus to rudo karon obo wngkha Tripura ni syllabus tei Assam ni syllabus tongo chapter ta abo hai Tripura ni bai tei Assam ni unit 1 by 2 hingke Tripura tei 3 by 4 hingke Assam ni hingke aboni bagai kisasa question kwbang khai ma rekha o history subject ko
hingke naidebab song unit 3 ni a number hingke naidebab song unit 3 ni a number how was the culture annexed by the British belai important abo bini pore naide b number discuss the growth and development of the tea industry in Assam how did it affect the economy of Assam ke abo kani belai no important tongo tai bini pore c number bo belai no important discuss the growth of petroleum industry in Assam how did it affect the economy of Assam ka abo tinta belai no important tongo bab song norok o tinta no kaham ka follow khaima pore nai bobo phane ke abo saimaya tobe ke norok besirbag a by b no follow khade okay a by b no norok besirbag follow khade bini pore c number no follow khainani chesta khade a by b no tomo norok follow khagen kai a yakaba b norok jesa phano kaisa mani mano bini pore c phai phano c phano phaire mano ta haike d phano phaire mano oba hata hinke bab song question to motamuti important no nai rikha hinke to kaham ka porlai de bab song norok bo suggestion ron na kana exam ni bagai hinke pori jaron ngain kha khayo kita norok ani suggestion no follow khai pori de te kisa sa idea mana na ang kha khaita hinke na de tabok unit 4 hinke bab song norok nogi makana tabok unit 4 hinke unit 4 ka tongnai tinta question hinke bab song norok oroni bising puila pori de khub kaham khai a number no take the circumstances leading to the Quit India movement in Assam what was its impact belai no important abo bin pore b number no pori de tai norok oba ke ba pore mano a by c khaiba pore mano c bo belai kan important western education bab sonarok b no bat khaye c no phana pori mano tamuno narok b common jai ngata pia b bo common tong to question no nai na kha common ya hai abotirang no jora jora bo faire uta hinke bab sonarok o jaga o haipana ang sawan tabok puila pori no a by c bin pore b no follow khaidi pia b bo important tongo do noro a b c tinta na pore hanke a b c no pore de te tamuno noro b no common jai hanke a by c no pore dita okay gane tamuno jaga a phai hanke b by c phai mano tamuno b phai hanke a by c phai mano ta abo haita hanke to beshi to question to rizagyan hni manu hanke thangnai rok tang duita khasiri siwo hinke to bor to chapter kotor ni bagai syllabus kotor ni bagai ang kani katham ka review khata hinke tei kok borok ni bagai kwbang kok borok no whatsapp text khayo comment khayo bahaina hinke tini to kok borok rimalia ang khana riwano tam ninka tini thajing sare gosi seni yang current phayo hinke ang phacha search khai video edit khane hne ang sengka mobile search kare haibna ang video rina nango hne ang datu phafat na hawi phacha edit khaina kata tam ni hinke tomono ulo current rok thangbai ke network rok main thangha na video upload khaima ngana ang phacha video sorry phone charge khai video edit khane hne phone mana kha hinke to jotono buji khana hin kha khayo tei 2 mark ni bagai to asuk sana সময় kare kya hinke norok 2 mark no kaham ka full khai por de tripura by Assam ni 2 mark klaisi for some history klaisi hini mano asuk tu kya hinke tini ni bagai asuk dong sine bab song norok o suggestion kaham khai follow khai por de common client ne ang kha khayo hinke tei kaisa kok bab song norok kwbang kok borok no suggestion sano ang bori no tongo fiaba exam paimani pore o kebo comment khane kare kebo kun sana kare kebo respond na kare na comment deklai na klaya na abo hano de englai tong ang sia ta enke bab song kisa respond de norok ni exam lai thangka koekta comment deklai na klaya kisa no respond de ta enke tinuni bagai asuk no bab song suggestion no follow khai pore de khana dara rok ang saito ngai kok borok session dinani hinke kebo ani channel lo katalangai tongke eba tiprasha exam helping youtube channel lo katalangai tongke please channel lo subscribe kar de tei bell icon on click kar de tei video no sajak like kar de tei nin dolno share kar de hinke tei bab song date phapat 2k complete kar de hinke tinane bake asakno jotono hambai।